Mundurume uyu uria ukurikanite tari Mundunga ni yumiritie na gutariria mari aragereirio ni mwendo wake. Raymond augite mwendo wake aramurumire kiiga giake gia thiri aragitanuka tau na arameria nyama. Itana kumeithia ndeto no makirini no nguhe na gitio kinene witikire tafadhali gukorwo gi subscribe thini wa channel no itu na ndukariganirwo gukorwo gitanka on notification bell on nigetha ukamukagira mohoro ukiri wa mbere hindi ciothe ria twagikorwo tugikira mara ikoroma kihanika guku thini wa nenda cio kinyaniria ndetorira ikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ati mundurume uyu uria ukurikanite ta Raymond Dunga yumiritie na gutariria mari agereirio ni mwendo wake. Raymond augite mwendo wake aramurumire kiiga giake gia thiri aragitanuka tau na arameria nyama ona guti kuiganu araetumira mbeca ciake ciothe thimu-ini yake na aramuguthana kindu gituhu mutwe niguo erigwo. Raymond anekora agitamba guku nenda-ini ni undu wa kuhura mwendo wake wa hindi iyo mehandu mukawa-ini na akigia ngumo ya kwiyata muhiki ucio ndangimutiga ni undu wa mbeca ciake nyingi, undu uria warakaririe a Kenya na njira nene. Riu Raymond arenda maabitha a DCI mamuteithiririe one kihoto giake. Ni ndeto ya mundurume uria kurikanite ta Raymond Dunga uria yumiritie na gutariria mari agereirio ni mwendo wake. Raymond augite mwendo wake aramurumirie arakorwo akimuruma kiiga giake gia thiri aragitanuka tau na arameria nyama ona guti kuiganu aretumira mbeca ciake ciothe thimu-ini yake na aramuguthana kindu gituhu mutwe niguo erigwo. Raymond anekora agitamba guku nenda-ini cio kinyaniria ni undu wa kuhura mwendo wake wa nahau gabere bawa-ini na akigia ngumo ya kwiyata ati muhiki ucio ndangimutiga ni undu wa mbeca ciake nyingi, undu uria warakaririe a Kenya na njira nene. Raymond arenda maabitha a DCI mamuteithiririe kuona kihoto giake. Na wakenya mwena wa comment section makorwo makiugo angi matekunyitana mundu witwo Raymond Dunga makauga ati ari muturiku na njira nene muno. Ari ta uyu akorirwo akiugo nguko ngithoma ndumiriri yake akorirwo akiandiko na TG Gure akauga kitu haichomeki na moto kwani meno yake ni ya crocodile na diro akauga woi okorwo ni guthaka na muhirika wa Sara kaba mundu ahirite kana hitirie nyina aya angi ni oragani wahitirio mwa magatuma ungi wa ugunina na jitegemee akauga tunataka kuona vile kimetanukwa tau tafasali na mundu gwitwo Abraham Muriithi akauga sometimes I wonder ingekuwa ni mwanamke alifanywa hivyo mumewe angekuwa mashakani juu ya hawa DCI. Tunataka haki ionekane kwa ujamaa na iweze kutendeka. Boy child na Paris Joki akauga athuri na niguo mwendire kugwo na mundu gwitwo waho ngugi akauga riu KS gatiriho na mundu gwitwo Mado Manoti akauga if it was a woman even men could be against him calling it justice against women but now people are just joking justice will never happen na mundu gwitwo Jerry wa Maina kwa rikiki no irogerereka riba konta ciorio irauga atia na manjikazi akauga ala gai ndirauga ni fagi kumbe niguo na magikailia akauga the self declared millionaire atatengenezewa ingine hosi vile alitesa mtoto watu huyo seems karma is catching up with him and it's serving him call to do his liking na bodo gwetwo Lilian aikoa kigo ari aratigire hihi hau ratanukire tukereke riu turenge ora karu agitigara he riu turenge na Henry Kimako kurira nyoka ugiuga ni ndinge kuruma tondu ni umihea matumbe na Kamau akauga kiiga kiorio kirauga atia na mundu gwitwo Mama Halomeo Romina akauga hu jamaa na huruma kwa wanawake simply juu akona pesa na makena mama Stacy akauga kiiga kia thiri nikirekaga karwe ka mwendo wake na ndo ramo rutire twambie hau na mundu gwitwo Simon Bazenga akauga urenda kuga atia Kenya kioho kihatire na mundu gwitwo Kairitu kagitao wa wira akauga ni kurua kia hinya na Gathai Hamuranga akauga was gutanuka tau necessary igakio kienyewe kirorio kirauga atia na Rahabu wa wira akauga
arakoranire na waigego yake na Lindsay Karizako. Alipatana na type yake after kutesa kale kingine na kukachapa kama umbwa. Hiyo ndio dawa yake. Finally, thank you, very important to that lady. Sisterhood is proud of Akenya na mwena wa comment section yo makorwo makiugo areta hoyo mundu ogwitwo Mundurume urio kurikanite ta Raymond Dunga uria yumirite na gutariria maria agereirio ni mwenda wake. Raymond augite mwenda wake aramuhurumire kiiga giake gia thiri, aragitanuka tau na arameria nyama ona ugo ti kuiganu. Aretumira mbeca ciake ciothe thimu-ini yake na aramuguthana kindu gituhu mutwe niguo erigwo. Raymond anekora agitamba guku ndende nundu wa kuhura mwendo wake wa hindi yo me handu mukawa-ini na akigia ngumo ya kwiyata na muhiki ucio ndangimutiga ni undu wa mbeca ciake nyingi, undu uria warakaririe Akenya na njira nene. Riu Raymond arenda maabitha a DCI mamuteithiririe gukorwo akiona kihoto giake. Gukorwo kwa mwangi wa mohoro ni Ngongoyo na gitio kinene witikire gukorwo gi-subscribe thini wa channel itu ya YouTube nigetha ukamukagira mohoro kiro wa mbere hindi ciothe ria twagikorwo tugikira mareba ikorwo makihanika guku thini wa nenda ici citu cio kinyaria mwena wa TikTok twita mwangi wa mohoro. Koge to follow, ukoge share video citu na ukoge download video citu na ukoge comment ni gatu ikorwo twina interaction njega aria tugukorwo tugikinyira andu ingi muno makiria nginya muthenya ungi ni njiteka mwangi wa mohoro.